Kublai pi baro kanikati itu darshan MEGHALAYA pengipten sumhai pi baro syakatuk kubor meta ke janmit. Shoban paj ki kubor ke bebnya ipet chmai kimat pekongsan. Lejbo sentiu ke Presiden Keri ke Draupadi Murmu ba Menteri Rang Pak Duk Keri Narendra Modi nak kebentar Mahatma Gandhi nak kelingko sneaker bashis pak sampun rius nak ke jong. Pinkut nok ke fastem ya ke jingi ki persya hadin ki jingkular ke sarkar halor ke jingdawa ke hikai ad hoc. Pinpau purthai u MLA ke maulai ya ke kampi jo yang bean hasno di Lumbangna. Badishin bentar ki spangut hakalian yang bejoy dashami hapedeng ulapa lapsan ha ba shlo. Ki kubor ki babnya. Kari India kala rakhe ka Gandhi Jayanti ka bedai ka lingku sikha ka bashis pak sampun riu jo Mahatma Gandhi. Ha ka ba lapan lombun tli program ha baro ko kari bat kum juru de kishnat trikam kari India ki jaka ki beshabari. Ya ka Sarva Dharma Prathana Sabha lapan long harajna New Delhi. Ke Presiden Jongkari ke Draupadi Murmu usimbut Presiden UCP Radhakrishnan badu Menteri Rang Pak Duk Jongkari Narendra Modi kila letbo sentiu kum kadak keburam ya Mahatma Gandhi. Modi ulayaro ya kijing hikai Jong Gandhi hakabedai ke jing shlur ke jing long chisur shidur kemensim syakri kemensim isnei bad ulap pentiknaru ya kara Jongkari ban bot ikidien jak jong u nak bentar ke Viksit Bharat. Behai goali biara behuni si umanosli menat ko Haka jing rakhe ke Gandhi Jayanti ke he ki han sarkar hapok ke jing lam jong Chief Secretary Dr. Shakil P. Ahmed kila litbo sentiu kum kadak keburam hakmat ke Durmat Mahatma Gandhi harilang building secretariat hanong Bashalong. Hagani kesingi rakhe lawan benishim bentari ki he ki han ki bakintu biu Dr. BDR Tuwari Vijay Kumar Mantri Swapnil Tembe but EDC ikong RM Kurba ringkat pakinong tre baro ki blale burom yo kupa jong kari. Ka Sinjuk Federation of All School Teachers of MEGHALAYA kelapin kutno ke jing ki persya jing ki hadiah baka sarkar kala menjur ban ay ki jing mentoi ki bakongsan shekinong hikai ad hoc. Hadian ki jing krem Menteri Rang Pak Kejelau korek ki sangma Vice President ke Fastem uba sanbor jungai ula ong ba ke sarkar kan sapenmi ke jing siu tulop kat kum ke jing slem hakam da ka ba manla usnem ke CPF bat ke DCRG coverage. Pat kini guru komsi utulop ke betmai lak mit lenti bon sedang nadu usnam 8,000 apun rio hakaba lala ruan pendep jan kumbah nyopo nak sispa ke jing dawa ke jongki haba ai jing kren ke lapatai kubor hatura u president ke Fastem u Monroy ji moment ula ong ba ka senjuk kelala ban yok kat kum ke jing kwa jongka ha kini ke jing ki persya kini karai kelapan hun mensiam kinong hikai ke belapan long jing ki persya ke belapan pauru ke jing kemen jongki halor kini. Honorable Chief Minister himself, he made it clear that the ad hoc teachers will receive the basic pay scale plus DA and other allowances like annual increment, CPF and DCRG. DCRG which means that come retirement gratuity. There are four main agendas that we discuss and also agreed in the meeting with the government. Number one, the ad hoc school teachers, they will also get the basic pay from now onwards. That is, this basic pay, it will be based on their seniority basis. That is, teachers who are serving for 10 years, 20 years and 30 years, the basic will be different.
MLA ka maulai uba Bright Star Well marbanyang ulakno persya bakadang ka jingti daw yung bian ha kasnong lumbang la ha East Giant Hills what lagi trashnong kila ujor persya man lakapor ulaong ba ka VPP Youth Wing kala pentikna bakadon ka jingti daw yung ha ki lightly ki jaka bat baki trok ru lakit yu daw yung Henry ki pulit kim shimlale AA satya halor kani MLA ulakno ru bo SP ulalen ye ki jingsisha bo ulakia ru ban shim ye ka jingkit kli Urang ba senong, ubak klatos jana, ulaong ba kin long yeng ki beduk bekerdu, kila syak nyon ben. Hakaba uni MLA ula maham ru bo unsa lek de ki kam ki bakam ting la de ki bor ki beri kimi ki sngap jajar. Nga dalabi nga don ha kata on the spot menakani si segan aku tarik ba ka jinti do yang kadang tem karang ya ba ka jikit du yo do yang nga kata karang ya shan te kini ka jinle ketemu SP kalau ka ide tabam smart kampan yani kum kita ki legislators kum kita ki nong mi khamat ki ba ni persang ban shin ya ki mat ki isu ki bakta ya ki pada nang senang ka jeng bat kum bakalang hapo kan kasnang belum bangla no ka ba ki persang dan murat pengelawan bat ngara kini itu ba pension kia mau ban kedua ini hendai i kumba upersang ban re peman ungkwa ban keren bat ni Ha kajing rake kasni Gandhi Jayanti ba kajing pengkut no ay Swachhata Hi Seva campaign lapanong ya kajing pengkut chnong hakalai ki jaka jo kajala Meghalaya Hajawai ka municipal board ringkat ba kaseng kinong kayi kador barsnong timpang yaw musiang bat ki committee yaw lapanong ki kajing pengkut ki jaka yaw UCO Kajawai Municipal Board uba DV Lingdo ulakin tu kinong shong ba kinong shong dukan bakin penek pensai ke khot ke suba hakaba kinong shong kitrai dukan bat ki he ki hai kleshim benta shong shit kumjo ru kador barsnong dihar ribhoi ba kasnong kinshi Maurya Eastern West KHASI Hills kila penlong ke jip khot shnong ban kintiu ke kot ke khia bat ban buram ke jing thrang Mahatma Gandhi ban yo ekari India ka ba khot ke basuba Nakaliang jong ka jual municipal board ikum jur nakaliang jong ka district administration manini shimkia ya ka jingkot namar ba haba ka shnong ka thau ka jaka shong ka jaka sa juni ka khot ka bot ni yo ru ya ka air ka khot ni yo ru ya ka environment ka khot ya ba ka bangin school tenat ban im mo ban im ban tek ban shong Wala katanat Indian Meteorological Department klai thu lupa bakala bandon kajing theru labba ubajur pen bando kispa ngot kiriunget Hindu klai lum hapolo nakabenta kale niam bijoy dashmi hashlong man ai kublai khatdo ikablai durga kajing ya lenti gitrak bala penriam itanat kibakit ya kiblai thau kajing ti ikaksing gidha kajing kin ut surniam bat kajing shat ni kiriunget kala penslai miar ya kasurok kawa ungkra kala-kalalong kajakale niam ka isong kun hakabala ay kublay khatdo ya kale niam Durga Puja hakani kanong ba Ya kasgi ka bakindai jo kale niam Durga Puja hatura la rakhi da ka jingmen ba ka jingshit hem ka bakrao ka balapen pauru ka jing rakhi ka bakrao ha barok we ka rilum garo mentau snam la penyeng hadu shis pa saupu artli ki rinsan ha ka ba hadu lai poetli ki dei tang hasnong tura ya ka balapen itanat ki rong ki rup ki ba phalang ki ru kompen wandur ki ba pen sho bi bat ki jingshai ki ba thaba pharnai ha ka ju ko por Kasulguri Anchalik Durga Puja Committee kalarake ka Navami hapadeng ka Jingshong kun hakaba ka Jingbon pat kala tambani kisnem ki baladeb udong ilam kaliang persya Dr. Mukul Sama ulai shimbenta kani kisngi kumukong san hakaba ulai snok tilang bat ki hajar ngut ki pat riunget haki jingduai bat ki program tenrai
We can utilize this space and this platform to communicate to rest of the world. These are the areas which provide space for freelancers. The area and space available is in the field of art and entertainment. Ke School Little Flower High Secondary School Maubri ke la rakhi ke jubilee siar jongka da ke barakhi ki sanpos nem ke jingshakri ke jongka ha kaliang ke puli puthi. Ha kene ke singi menteri rang ba ke jelau konrat ke sang mau lawan benishim beta ko mukongsan baru MLA ke umroi uba daman bat lamare ko sembut kongsan ringkat ru ke nong hikai ki kena puli berim bat ki kena school baro. Kini ke skol belaseng haus nem kat kendai Spanyol pesan kalalong ko wei ni skol ki papau ha ka phang mingi ko boy ha ka bakala sei ru bon ngot ki klor ki papau. Menteri rambak ke jela ulai ro ru shi kat dai ke jengno sinyang ka balang Katolik sya ka liang ka puli puthi baru lapin benaru ban ageran arpusan lak tengka ban penbhai ke jeng don jeng em jong kini skol. Of Little Flower Highest Little Flower Higher Secondary School. Sure, it's been a very, very tough journey, but a very, very fulfilling and satisfying journey. Many people have played their part in the roles. In the past, the principals, the past teachers, the past members of the managing committee, the past pupils and the students. All of you have contributed to making Little Flower School what it is today. Kahala Tinrai Eco Tourism Cooperative Society Nongston haringkat kejing trelang bakatana jengok kai pertai kelapin kutno kejing rakhi World Tourism Day kabelan ne South Kilinter keshiterik Risau. Ki program ki kentup ya kejing le kai football kejing kop siat khnam jing kop draw bakajing ya kejat na weinia sang riang shaduk kakshat lalangchong. Hakane ke pukram ladan lang uhe katana jengok kai pertai ubak mak ding do pat kinongelam ka koryau ren bat yaular. Hakane ke pukram lapan pau ke jenglong bakongsan jong ki kam jengok kai pertai ka balapan seluruh ke jeng shimbenta lang jong ke imlang kesalang. Ka komiti yo mau kerwat haringkat ke jingit relang bat ke DSBMG VDP seng samlashnong bat hito mau kerwat kela penlong ke program ai jing tip bat ke jing pen khut ya ka yo menta kesngi ha ka baki nong shong snong bat ki nong shong dukan glashim benta shithem ha ka ne ke program la banjur halor ke jing ke bami na ka jabok jaban bat la kentujur ya ki nong shong snong bat penne ke jing khut ke jing suba Shusuk lapan paru ke jing sokia halor ki yeng ja ki bedon hajan ke pasado pelalong ke ketem kayi kiat bat drop ke bawan ra ke jing song siir kam tam ki kentei bat ki kena ki kelong. Maka ini begini, maka sok kesina. Hidupkan kamu, hakmat Tuhan Tuhan, hidup kau kebenar, baada ibarat kaya kenti nanta. Integrat hantu yaki, tapi itu isni met langit, isna kedua dan isna suntoku. Lalu kapur kawan kita hari, dan saya ini susu pasnen, yang kata cing leput dia subah kejoni, dan break ketemuan, dan leh ketemuan, dan berjabot ketemuan. Bawa kejing berkut, kamdei tam sisin sisnem, hendai kejing berkut kedai mana atas ni, janmir, menstep bat janmir. Tolong yang pekat ini pusan sabun bat, ingin bahar, ingin penordol, menolak tak sesin yang kejing sok senang, akan dikejo. Hatu birun, maka yo kejuri, dan long, Tuhan ini berkor kalau masa. Yang berkamu sebelum kiri tiba ngeliang jongga, sorga telah ini dan baikmat, sebagai yo mokurat, kumbaka jubilee.
MEGHALAYA State Kickboxing Association in Kasi Klapan Kupuram ki prangut ki samla yele kai halor ke jingjop ke jongki ke limpung yele kai National Kickboxing Championship 8000 arpusan belalong hai Himachal Pradesh. Ke be yok khur tak maksiar ki de Derek D Nongrum, Adriel Gordon Rani, Rishans Kem Lipon but Eric Karsati. E Emiliana Susngi but Barkis Nong Klauk la yok khur tak marup rupa kadba I Orixen Marbanyang bat Shongkun di Kongwar kilayo ya tak nong ya kani ke program la penlong ha hotel assembly Shillong ha kabalawan benishim bentar ki he jong kaseng ki coach ki kimi ki kpa bat Vikash Gupta mentang ni pe ke jonglong jaman ke sumineng hatura ka jing kriat kalong 8 degree Celsius ka jing shit kalong 8 degree Celsius ka jing ngam ka hau meta ka sing kalong khandai pusan na ka spa ka jing hap slap kalong khat khandai 0.7 mm haba pai pa chunong ba Shillong ka jing kriat kalong khat 8 degree Celsius ka jing shit kalong 8 degree Celsius ka jing ngam ka hau meta ka sing kalong khandai point ka spa ka jing hap slap kalong 8 mm kat bahaju wai pat ka jing kriat kalong khat khandai degree Celsius ka jing shit kalong 8 degree Celsius kajing skam ka hau meta kasing kalong khandai pasau na kashispa kajing hap slap kalong khat khandai 0.5 mm kala benor kajing dum op kajing ti perthat ki babun ki jaka hatura Shillong bat jawai ti perlok tu la poi so bukut jang tu khubor jing meta ka janmit hadu ini syambiang bat phila shai kasi khublei phi baro attended as the chief guest of the event. Speaking at the event, he recalled the ideas of Mahatma Gandhi and Lal Bahadur Shastri. He further emphasized on the importance of cleanliness in society. As part of the program, sweets and saplings were distributed.